gangpi jang wangkho ho in adinga sa lang monahin kom chada in khada omin pu do seite in na hi in ichla hen achanu ani nanu nunga akikim ama hi wangkho sahei laidum kitia halngai production in wangkho sunga nunga sinthe ta ta ho mundang danga jong sang ta aleng thei ho khusunga uma min imacha gel hi jong le khusunga manluta a hin khu mang ho thusim hi ta langna akinei no min hi chi chun halngai production thalangin nunga kimboy mongbung wangkhwa kun ama in nunga akikim gangpi jang sahei lai dum ho la adinga khat ke ho limpina anangai taw hete kahi le kamin kimboy ho ke ahi in mongbong wangkho Churachandpur district nga patna hong kahi in tule to hin NGO khat Center for Social Development CSD Imphal Base katongin project tampi ka nayuwin hi chola achun women upliftment tiong hi kana to la uwa khatahin no may holam pi chom choma ana to na wa iti til kho ding ham chutiang le ipiti lampanga amo hi adin monowa ko na hi to sot ding ham ti ho kaboi pi ho la khatahin hi chi to kelon chun hi chi lai gang pi jang wang kho a sehei lai dum nunga tampi ho la a khat nunga kikim tun ne ko a halngai production represent ka hin bola nang jong hichlaya hi ipiti to hi pina to a lekha iti na hin sima ipina to a iti hin khona man ham ti ngang pi jang bang kho a sahei lai dum tam ta hola a khat na hi je chun athu na chanchin ho hi ka het be ka khol gil be no moven he ji a chu nang to ki mo to dinga hi halngai production mina ka hung kalso na hin ipi hile chom chakhat iki holim na dinga hin ka heong ka kapon namin thong ipi ham mi honi ti na kowam iti le khanan simham nang la nang self introduction nong ke bolmen ka dein hi chema sang chun eni ong ki moto na masat ben hi je chun ga ki chibai hitena ke pau me nang to ki moto thai jen ama san nang cho itabang mi nei ham namin ta ipi ham hong ke pawna chan ki pau men te ki pau men okim boy na actually tu nya hita bang phat interview kingla ta hi jang leng bol ding an hong kal swan je nang chunga ki pathu ka sayin chula crew member ho chunga jang ki pathu ka sayin kai ma kamin thing hi le ngai nei kim kip ge na hi in 1996 kuma jo chilai wangkho a hi kapin a hi in kai kapin masang kapin hom pi ka khat a umin na ama chu a hi le chilaya aping po in ama chu sa langa kai ho ka khulu yu ti de tan tin wa sang phung langa ping hi in ai wanga za le nam ki ka aboina ji in tanu ka pa le ka ute chu chilaya hin gang pi jang kho hin 1991 92 bela chong ki chon tha ovin kai hi bang set nan bol leng na basan pung na ti cho hoi lang district hoi lang Senapati district of hi naga ho to na cheng hale na cha ko na cho hung su wa kai hi wang se na su nga jong wang phat ti tham gal ki chai jong la nga lomong se la cha lai wang kho su nga he 1996 ko ma cho ka pin a hi en ka pa min chu dau sai a hi en am ta pon to hi kai ka nu to ko ma hi en u khat ka na yen ama yong azinai tan aban le ka le kha sim na jong na le kha hi la ya ka pingin aban le Nursery apana class 10 Chanchalai ho VM Nazareth English High School ka chayin class 10 ka chai chun class 11 12 hi Saikula Model English Higher Secondary School ka chayin aban le graduation ju Senapati Mount Everest College ka hin chayin science stream ai wangin master hi art stream mass communication Manipur University 2019 chun ka chayin tule to hi ka gel pha lo hi banga ken jong
kan newa pat na kan tuk jing na kahong ki sai let na grassroots level la a hin pui to tu nia hi chan ka pha na chu kan newa pat na kahong ki sai let na ka school hi in ke zong ni khat le hi chalai hi pe big ball de chu ka tuk jing hi in oza mai ya hi zong le kum khat kum ni be hi zong le ta kan ki gel le pathen long sit nin ka gya sang a hoi zo la pha zo in oza a ka hong pan nung in zong tu zong hin pathen phat thai na zalen principal in ka umin na chi chu ka education background ke pam the jing in viam na zena class is na pana na hung kai nursery apa na nursery apa na 10 chan wow somle ni ko oh somle ni kum ni na uma abana sa higher secondary chu model school na hung kaya amanteng le MU mass communication chu MU na hinsim na tua oiza bo se lawa principal gay nan tu kiti hi thupi ka sawale na aji chu nursery apa na hinsim na mun khana na mandele class 10 na hinjo long chu mun chum ma yong na chi the ya ai ba nang ma area ngang pi nga pa na nai cha sai kula na ka ki na nazara pa na thim na hinjil na class 10 chan na hin sim chai na mana principal tin mun na hin tu the hi how come EPT hi the ham school nei pa sarmang cha in nangai lu ji a chu na pan sa ham or EP capability da ne ya abante le oiza jong chom khat na pan chona o khat teacher me mya chu kum za na pan ham kum khat bo na pan na ai le itidana EPT a chu principal din mun chu nei tu the ham ti ka het nom bal na this is tell cha nan sei thei da ke zong he chan na tu ding ha yong chu ka ki ging cha hi en na aban le fresh lang ki hi in oza kum iza nong khat pang zawa zong hita tu lo zong ma hi na hi ba nga school nai pa to hin newa pa na hun ki sin hi za aso tom hat ki ha kang wa nga chu emotionally ki ha kang lo hi in chule sir pa in zong kai ma ka ki gel sang a he kai ma ka ki het sang ha ma hin capability si kai man ka mu sang a man amu hi ding han ma ka ging cha in a hi ba nga tu ni ga ka gel zong le song dang ka ki song zi hi in na aban le ta jang ka ki ta san hi in kai ma in he na ka nei lawa hi jang la chen sar pani ta banga ai ngai lu he jang la ka pan thai lo ding in ai bang kai man he nei ta bang nei jang leng a school nei pan ai ta san lo la chen ai tun kit lo de hi san na yong chan kit ngai na so amma in ai ta san na chun tu nya he chi ai pan sa he yes trustworthy na hi na honesty sincerity trustworthy na hi na chu sar pa chun nangin na ki mo thei lo nangin na ki mo na kalwal pe a hin mo cho a hin ka head venom kit chu to principal din mun chan ge na tu hi principal hi ding na hi tai ki a hin se a chu sar pa in what is your feeling na what is your reaction ti jong chu ka he ka than hom ba na I was dumbfounded. Kati dan chu ka gyal jang ka pung gyal tha lo hi na. So la sudden announcement na jang chu ka yong hin ka ta san lo lai. Ai hi wa nga ai cha apa na chu apply ki bol pai le na. Ji jang it is item ka reaction chu just speechless. yes And like I was so happy at the same time. Aban le song dong ka ki song la le. Aji chu oza ka pan na zong nai cha hin la ya experience la nga zong ki tha sam na lai hi ji chen na chapang ho to emotionally ki het them na zong ka ya ding a chu wa jet na lai hi ja zong ka ki son la na su sang je yes ai le principal hi ding nei tai ti announce a hi ma sanga chu thugu midanga pana he thli na or salpa a kona salmang cha pana thugu he thli na ti ho ta bang na na ne yam sar pa hin oza ka pan ma sanga pa na ka sim lekha ka sim ji lai yang ni khat le la ya hi principal an hong pan he ai na ti je ai wa nga kai sen tu chunga cha ka hi de ka ta sa hi lai na at least kum ni be school oza a ki pang la lai in tin aban le a hi cho cha ki mu dang le ti cha ka na gel hin tu tu a ding a cha ka principal chu tukuma bo ham last day na pa na tukum okay ai le ka do be nom kit khat chu hi le principal da hu hi zawa na hin po zawa pa na hi
just not only principal normal principal mai hilowa mi dang ho sanga e khat e mi khanin a sei cho nurse hi jong le teacher hi jong le principal hi jong le army hi jong le e ma hi na mi dang sanga tham khat unit zet bol thei zo zet hi na dinga hi na ipi hard work ipi struggle na bolam na principal na to na a chu mi ho pa chat na le nang ma self development om be na dinga chu na personality strengthen hi na dinga chu ipi le khabu na simbe am ano le ipi na bol be am thiam ka no okay lekha sim lang ho chana hitia personality development ho lekha ja ja sim ho wang cha bol pon ai banga kai hita appointment ka mu apa na chun masanga chu la oza ki hi chu henge oza yong chu na student ja alung si e he them no na ai banga hitia chapang ho adinga chu anu apa ta bang ki le dan principal ki apa na chun relationship lang hi ka boy pi na relationship a hoina dinga chu kay yan chapong chu itabong mi ham ama hi ipiti pwedeng hal chapong zo si hi ako kha dan ibang law hi zana ja so identification na ngayon abala oza ho jeng jong hi mi him ki pui hoi dan ja chom hi na background chom hi za so mi kha to chun hoi ta ka ki he no ma hela background lo hoi ta he na ji ji a zo ke chom khat ma ka pui pi chu la chapong ho background hoi ta he de am ho hi like family a hi mi ki pa ham hi lo ham na ale ka sim hi chan ga effect din ham ti ho he ko khol a hi in aban le o zo ho zong responsibility le ta po hi la wale responsibility neu zap zang on na ji ji chun relationship ang hi ka pui pi na lai hi in tham khat wang chu ka he do man in a hi ban ngin a ki ho a ban a ki chi be thai lo pa na he ka stop hi yes principal hong hi ting le chun teacher swa dinga jong parents swa dinga jong students swa dinga jong abona chu guardian tabang hong hi ta cho is a chu apoi mo mama jing in relationship na between one another so apoi mo mama jing in aban ting le ka do be kit nom khat chu teacher na hi masanga hi na teacher na hi masanga hi teachers training nana bolam ai lo le as nazar student hi mai ja chu nana hi mai ja chu teacher na hung pan thei ham ai lo le am hon dan invite ham na training nana mua training na cha teacher na hung pan ham training dito institute dunga na training wang ka bol he wang simlai ka hi sungin wang graduation ka simayong shul ka na warden to na po tha in aban school a jong kai ho college ti hi phala jong ka chizi in na kai ma in legal tai lo le institution mo mo training kala lo wang che tin school aban master ka sima jong chun ka loi te ho ai lo le hitia school dang dang a jong ka ga chizi in na at least one or twice ti ho he ka chizi in sim ta ka sim lo wanga chu teacher hi ka thanu ji chen kai jong phat on ka nei sunin mi hin na langa he na chance ka nei le bang ka ha so ko very good ngai no mama jing in to ai hi pasat no sangta ka hin pen na school kai na hong khandet na mo na principal na ka to the his tabang hi bang zo ka ke bang in na very real case he na hi chu ngai lut na lawa yong chu mo hi thei kit lo chu ai le ese gang pi jang bang kho a na uma nang ma school kai na mo na principal na hi ki na hi sin na to na hi bi ha mi bang kha nen tai mo na hi chan ya mascom khat cha ya ngang pi jang bang kho neu cha da Southern Hills ko a khoning chong kha na school neu cha na cha na to na title la len ta hin mun na why not na gam na na to thelo gam na salary la ta maintain thi hota bang mun chom chom pa na a hin sei umam hi chaw chu iti na don bo nam ti ho jong na lo jong na kho de lo ka het nom kit so question hi nisi ta banga min ido hi enna tu ge yin jong min idong jingin ido thu pi pe no chu master chai ta khusunga nakihen dan ahi lawala ozana pandinga hi jong le asang je higher secondary ham ahi lawala college nga jong na pan the ahi ne bola high school la na pana na lekha sim hi panna om he te loi jang apamai na apamai ti jang om je
ai wanga kai geldan in bang profession ite to omun iti ting le alen ania om sompo en abande to omun hi ken ka gel to pi pen to ai ki pasa he chik to de he tia ka ki pa ta ka chi na thaina aka to nom poe ka ti a thasit a ka chi sangin ka to na nom ki pa ta ka zu na thai zo he kain athu pi en ka gelin sumle payong so hingi athu pi na ye ai wanga sum tam ta ta imuwa hin ko ki pa lo le pi kang dham na chele phaya master ka sima jang chon ISTV e lo le radio azang ka tong jingen cha chu mi sum hi ani ni akilo hi na ha azang hi lo ni khat ichi chon sang khat timing dong zu ya sum kilo hi en tam zo ding hi na cha so regular ta ki tong a hi wanga phaya ko omalanga kanu tu a hi ka pa en jong ai da ha han ta na kanu achang se a om ding chu ka gel thai po en aban de hinge kanu ji se azang ina om jong ka hi po en kai jong i ka hong ki sai le na mun chu iti dan lawa ka koi da ham chi ji ayong hi ka om a hi en chile tu azong chu exam ho ading azong ki prepare lo ka hi po ya khusunga le exam ki bo thai lo de ti na jong am po ya na exam bo na ding azo phai sunga oma coaching la te te ya a hi lo le city na te te de ti na jong am pon khusunga oma ki ha bol kha jong chu pathen na alung se na le pachan jing thai hen chi azo oza ka pan jong hi panna om poi na mang ya ti vin ai ma ka ya ding hai to ma hi aji chu lekha hin ki sim hin sim i le lai hoi ki hai music tan ta oza ka pan le lekha ho kan tha ko ke le ke exam ma ki prepare na ding azo he chi zo ka stepping stone ai ki thopia panga hi na chi ji chun ka hin kho hi na hin kho school la ki chai dham thi ho jong chen ka hin kho to school la ki chai di pon tin school la ko umma aban le kai ma ding azong mala ma yong ki prepare na a hi bai ji chen pan na bai a hi poi ka ya ding pan na om ma en chule exam ma ka ki prepare so nga chu bol di lo de ka hi za chu kanu ko ma ka ki prepare le chu kai dinga pha zo en ka gelen na ji chun min i dong ji na hi wanga kalungel chu koi ma na he them lo cha chom ho en kai gel lo lam bia la ji ji chen na ka he them en chule ka ya ding en wang school la ya high school chai long na oza ka pan he ka ya ding en atong ma en pan na o ma ya cha ka sai no na longel chu pa cha no ma jingen ka hin pa cha ma jingen ata hi mi bang khanen naute ho jong ma he delhi la donga MA first class ho hin cha ya private school a sang li to alo so mi bang khanen iti ham ibola sang li bo se lo ana pan ngap chan ham tile no problem salary ka gel to pipoi kay ma in service ka ji na dinga lekha ka ki preparation na dinga ka subject offer pen chu ka hin thei hi kay dinga bang phat na hin na hi ji chu hin so tiang le na neu la ya na school kai na ngai sanga so tiang le khosunga lang khan le na ngai sanga khosunga na nu na khom pi nom na mun chom choma sum tam pi na mu ding ho jong sacrifice na bola mi tam ta in jong la thet na ja offer na bola la lowa na it's like khosunga nu to khoma lo rom cha hi jong le it's like muna ka ho ka hung sei let na muna ka hung sei let na skola ka to thei hi ke dinga opportunity he ta ni gel thei hi kan pa chama ma jengin ma ban ni jong pathen in bo pe enten hisda mang longgel na nei ja ang cho pathen na lampia sempe ding jong kine moment chutiang le hichilai muna hi to hi koi to no ma mi za no mu ba na lai khwa hi EPP na involvement na contribution EPP ham na tiong hi ka ga het long be ki ne kim tu le to hi ina hi kai le kanu bo ka omen na kapa to kai ho thum bo cheng ka hi ven kapa nai da thon tan to kai ni bo ko hanin so le tu khu sunga hi ka ki involve na chu youth club langa hi education secretary in kapa na chule kai hon ka zo thai chanova chapong ho lekha hi kai ho gel dan to situation hin atu lo pha en tu le tun bang kalum gen ho ka tong do thai ta bo ben hi jong le phat a hong phat langa hi le kalum gen ho jong hi chapang ho adinga he tampi ki gel hi en na tu le ta ka involve na chu youth club la okay youth club ma jong chu ki pa ta in nang ma line education secretary na ga tu khel jong chu ngang piang youth club te chu o cha no ma jeng o ven ta no ga ngom na aban te le
khu tam ta hi ka het na hi youth club ma hi lam kai hi no me yong mo pan lo hi chin na chung chu na education secretary no me youth club ma apan hi ka het apat na jong hin la yen congratulate kan boden ka ki pa pi mama jeng in na tua hi lockdown ja ai ma cha function thei lo hin phate cha ai me o si normal life ong hi ting le ese no me hi jong le jon na pan sunga education secretary ne hi sunga changes youth club hola ana ipem khat na pan sunga cho kikim miss kikim ma pan la ya chi na ki bola ti ding khat hi story khat great number ding jong ka no men na aban ting le ne tua hi ka het be nom chu na nu to hin kumizat na hong kisin hitam na pa in iti kumana da na ham na ka ban ting le so pi zat na ne am tiang chu don bot ha sa mai thei hin jong le frank ta in ne hin don bot le chun ka no me so pi u nu mai khat ka nei nu mai ni bo kai honin na ama azinai dan abala ka pa hin ningkum September ta choi da la bin ningkum September apala jo kanu to kai do ka kisin ai le ni na nu hi tu le tua hi kumzat vel mi hitam ta sa dam theinam a hel lam pang bitinam kanu hi ata sa hi adam thailo ze in avai sit ja hi akum sa ma jong han zo in akim in na chule akum hi 60 ho okay aman jong aki he lo ke zo ke kapa chama ma jengin na may tak pi ho la na hitabang lunggel nei nang kahong ki holimpi kha te yong hi bang pha ka kisan anu khom pinom lo anu te ta apa te ta sin nom lo zan nom lo na anu le apa ko ma ting kilep le agam chok chok ma thu pi ta high five ta aga tam ta ma he aman ting le ni nangin hichlai mu na ngang pi jang ko ma ka khwa ko ma kai na ko ma competitive exam ho ka future la iti ka bolda thei ding ham ka le lesson prepare phata cha ka nei jing hila tia na ga sei the yong hi mi tam ta in jong na nga ko na hi chi lan a boarding le mama jing mi bang kha chun Silong agam lo le Mumbai agam lo le Delhi agam lo le competitive exam ho na competitive exam ho hi face thei lo dinga ki gel jing ina le chun ne kha sim ta lo ding na ne kha phong ta lo ding hi exam ho chu bol thei ta lo hel ding dinga ki gel cho ai bang ne na nu na ngai lut je in na nu jong na zanin na nu na pin na nu na longmon pin the principal na na tong ki nin hi ti hin khosunga contribution youth club ho jong pat na laki nin ka ke pa pin aban teng le ka het nom kit khat chu ese principal khat hi na chu mi au sen lo min jong dream vision khat cho ki nei na ke ko mamang chun na sei nom lo mai the hin jong le maybe after 5 years or 10 years it's a bang hi hung hi ding hi chi ka plan ni hi chi ka dream e chong ka hi be nom ki ne ti na nei a le long sit in share ne bol ding ka dei ibilam pang ha ipilam pang nong le principal hi na achu hi chi achu na kinga go ne tam ai lo le ep mama na ep ne hi no mam na ep chu na tuk be ham ep bola chu exam na face nom ki nam ti hoyong chu na ga he nom ki so hi he mi him hi na achu plans wang chu ki nei a hi en na yes I na khat na chu lo hin lo chu zo hi na abale plan pa chu yes I na khat na yung chu stagnant a ki dan de ti na jang ong ko en na tu a private na to na dinga private school high school la kana to na dinga principal chule chikalayon jo ki kalbe thailo de heta in a hi wangin ke in kai ka ki gela hi oza yon chu ki pang no ma hi in ai wang nu mai ki hi in ki zinai nom hi jang la hum ki zinai thau ding hi in I khoa ki zinai ding hoi la ya ki zinai ding ke lo in chi chi chen kai ka plan na ka thalup na chu teaching lang ma hi ka tha no min na chi ja so after 5 years 6 years or he maybe government ozana okay hi na dinga hi to jong hi ka tup jingin apale hi chi tai la wa chu kai ka thanu na exam ma ka ki prepare na zong hi to SSC a ikhat ka ki prepare jingin to radio station ho a hi regular tai to adinga le exam bol nga yin na chi a chu regular employee hi na dinga chu ka ki prepare jing hi and dream to let target khat se chu ka nai pon min sai le a ki hi ta ta thyo jong hi ke lo na ai banga chu hi min khat se thi bi le ilung a ke phat le a ki to na option let le ngai chu
ที่ที่บัดเลยเลยดิ้งเอาบันเลยประเทศนั้นไอปีจวนนั้นฮีเราว่าแล้วก็ฮีน้องพัดเราจะก็ฮีเราเราเดียนจะจะเอาจวน exam มาดิ้งก็ prepare จะได้ตอนนั้นตัวทัวประเทศนั้นไอปีไอฮีสานน้องพัดนะกับ purpose ก็กี่เหตุนั้นดิ้งเอาจวนพัดจริงไหม yes kizine nom hi ong le nom ya khia so phar khan le te se ong zine he ka ti om dan chana le ya so I ho in da ha ngong piang te to bang ki chang hi la chun chla ya principal na to chung ha sa mai thei na so to bang ya so future la chu ai thei thei na I pi bol thei ma ti ong chu na vet ngong chu ba chat nom thoin to hi kan ba chat na kan pe be nom kit kha chu pi tiam tile all india radio ong na tongin na ISTV ang chom khat na tongin na isong ana sei bang chun isong ana sei bang a chu aphat dong zu ya chu lo na san he chu income na mu chu ai bang a chu chu nan da na in muna nanu nong phom nanu nong pi thia hijlaya khosunga na thia khosung activities so na jaw thia na le khang la kisim the ki chilang ho zo zo na vet na ga focus so pa cha na sang ta ka hin pin to ai hi tu ma ba na hi le khasim ho hi na le to ai zo wa ka sai banga gam choma te te a sim gam choma te te no wa hi le akimi do poi ti ho ko ma hi na ipi message na pi no mam na khosunga le ipi service ki ji do de ham ti ho hi ipi message na pi no mam ipi je a chu chu banga chu khosung chu a son na lo ham na e chu ipi message na pi no mi ti chu wain khat cha hi long na masanga chu khosunga to gampa ma ena ki khima ma ena aji chu internet khang hi lo lai cha chu oza mong in ana hila wa hele institution mong isim te lawa zil na di mun ong lo la ya wang chu aki hi in e wanga to hi mi zo sin internet khang hi ta ina smartphone di choice so ke hi in youtube dunga ilu na hi zong le online na free a zong coaching ho zong a umen chule ozawan ahil ho zong ho apona cho net na ki muso ke hi in study materials in pi hin ozawan alla le thu hin na ahi banga cho zo si chu net ahi mu thau thau hi in se cho khosunga ki zong le global village hi pha na chu khosunga ki zong a phone I joya hi le chon asim internet access mo na hi ja na so tu la ya hi hitya in coaching kala poi internet a pa na ka sima ka pa se tin jang om song song na chi sa asumi in ban abo thai le ai ho jong chui wala ki bol mo di ham ki so to hi zo wen long tham chakhat ka ga het khazabin jinei na de lampang hena hem chun exactly hi zong le roughly kumi za zo le ji kinai te na kinai di baha tian la gel kum zong dia kum zat bel ta bang he dinga sana khang hin kho mang dinga nunga khat hin kho ne hin za la cho na le kha thep je na bol the na capability na talent ho ja cho na hel hi so din na lung long ke ka ji di cho na ya cho no me hin kho hi ha cho he ji ja cho dilemma hin kho mang jong hi tam ta cho hoi langa ka chi dam lang ka chi nga ka chi dam na he ji ja cho tu na na long ge la hi kumizat tamang hi kanu umpinge ka khosunga umnge khang lai hi nge ti hi na ki gel chong I dang ka ya nom cho jinei lang hena yes ai ti akai ka ki gel chu hi le 27 masanga wang jinei lo ding akana ki gel jing te hi nu mai hi na zai hi rizat na hi ta tu le to hi 25 running 25 ka hi ai wanga chu 27 ho chu earliest na yes ama pending aga sai na la hi 29 30 ga ya jong ki thai hi ai ba tu le to ding lang hi jinei lang hi ka gel nai he wa lo gel ma sa nai poi na ki pa ma jingin tunin gang pizang bang khosunga sa hei lai dum kiti title chang tampi nunga tampi hola a ki mu piding ki ho piding tampi zong le tunihin nunga ki kim na Nazareth School principal halngai production ho the ke den ka hun ho lim na hin nang inong na phat man tam ta ni hin pin ka ki pa ma jengin tunia angai la wan jong
nunga ki mapat na hi zildo ding tampi nei deu kata sanin yung khanlet na ihong pin na bangko school ihong kai na ihong sailet na munahi koy matsa grown up ahong hiteng le nunga walang ahong hiteng le ahong pilin teng le so exam ahong pass teng le aban teng le higher secondary ahin cross teng le ako sunga nom talaw ko sunga deyong new kisa a high school anakay na muna o ahong patkit yung new kisa ko sunga nom talaw gamdang danga state danga baw ding tiho hi ngai sangowin ay bangin tunia ikiho limpio ngam pirang bangkwa denga sa helai dum hol a khat ki kim min anu ngai lut na ne ya anu da hale a vekol ding asasa ding umlo agel kho ze a anu piong hi wang kho sunga le activities som choma pa jong ala thei steng le ang khan le na school nazar school a jong o za mai hilawa principal na yung ato thei map abana jong specially mabana competitive exam chom face abol na dinga jong ka khusunga kom jong le masanga to akibang tapon masanga jo thinglang kho a kyuma hi le competitive exam ho hi ki bol thei lo di tam tiamin na gelin tu hin global war hi phana hi hoi la ya kyum jong le internet access a hi ta je hin kosunga ko mahin macha boina poi exam iza kai ka bol nom lo se ka bol thei hetin ama to kheulim na wa ko na khangdong tampin ama lunggel le a concept ho hi zildo ding tampi inei deu ka ta sanin kai ma jeng in jong pa chat na sang ta ka hin pen pathienin a lunggel le ana to na yau sia phathei bo inten anu jong dam na hin pen den a future la ato na yau sia hulo thing jing pe hen sa helai dom kiti title achan na mi tam ta pa chat hol a khat a hi je chun itabang hi mi au se nunga do se yong chang the hi pon wang kho sunga ngai lu na nei ta a i pi hang khat tong do a ito na ako na iwa ho mi anga kila do sa hitabang ho hin ho mang ho chu sa helai dom kiti a hi in je chun chola cho ma jong khat hi je chun pathen ni ato na yau sia phathei bo hen lang machal jing pe ta hen ti hi wis ka bol no mo ve ka ki pa e